Asikhulume podcast Sunday. Silayikhaya. Ngicela maye ukuthi make besabukela TV la ngicela ukuthi yabo sifuna ngithole studio. Ngiyamsusa ngiyalo besafuna ukubukela TV but yeah at least you understand ukuthi hayi lento lengibhilivela kuye mhlambe one day izona into beka singotafuleni yabo. Yeah, ngiyanto singeke ngibuye ngisekune yeah, but anything we know, my brother, unga give up, yabo. My brother come again. Come on. No, ngiyabonga meeting. Ukhuluma yesterday. Yeah, it was yesterday. So namhlanje now. Yeah. Just like that. I don't know leso sikhathi ngana bo Pitori. Hey, for real? Yeah. Bosibona na Pitori? Ngishaya ku vacation. To cancel that. Noma. Ngicela ko. Ucancel singile? Yeah. Ngeke. Ngicela okay ukukhombisa. My brother ngeke ucancel singile episode. Yeah. Because nami ngidothola exposure at the end of the day. Fika ngabantu. Umfati okushaya. Mfati wafuna imali. Umfati ukushaya umfati say my brother ngeke. But did you tell him what's the reason was to cancel? Yeah, chazela. Nalo what was cut. Lamskhathi. Are you for real? Yebhana date to no shout out. No, ngiyabonga ukuthi you take this thing seriously. There are few people like labafana nawe like feel ukuthi anything because you spend imali and I'm not spending imali and you see this thing ukuthi maybe it's going to go somewhere, yabo, understand? Because the vacation is going to be always be there. It's going to be without imali, we're not in. You can introduce yourself to people that they don't know you, my friend. Go by the name by Tony the Hustler. Oh, are you hustler? Yeah. Nah. You really hustling. I'm going to page like I know this guy is really hustling. I'm going to do it now. I'm saying, and I look, she never know anything. So there are so few people. Mati, who's this guy? We have a call flip blue. Short nyana so. Bonga. Yeah, bonga nimjwayele kakhulu. Yeah. But bonga I think ukhulu now, ukhulile now, ne? Yeah, but ngikukhulumela ukuthi ngeke mfethu ngibona le dinto yes. Dibhale ngotsemba competence ale. Ne. So why am I modify lapha ku page lakho? Guys, by the way, this guy busy aluminium. Busy aluminium, that's what I saw. Maybe mhlambe khona lungile kwenta lungakwati. But that's what I saw, man. Because this guy is aluminium. Nah. Take us back, my brother. I want to some more to cancel vacation. Take us back. Why aluminium? What happened? What makes you cancel this job? Because I think it's not so simple as we think it is. It's so simple. Karajan. Mnandi disk bambitanga tu. Mnandi 2012 2013 yeah nginamakhelwane nje makhelwane ucashile la Mozambique yeah ubhiza ngoma aluminium shetsena okay usipana bantu laba shaya ke nakabshaya okay emajida ke kho leyo Saturday alimpapalaza ayekushaya yeah siwabuka kude balapha bambise na pusha job angikhwebe ethula cela into ngibambe leto ngibambe yeah okay ngiyapha ngoba curious ngibambe 77 shone langa khiphe 500 I think yabonga John nikubamba okay nala tilo sengagcwali nje atsanga mawukhenzi na free board ala esikoleni ngishabo accounting vele ngitshela ngicela isikole businessman entrepreneur church yakubona lapho ukuthi since ngana idea ukuthi ufuna kwenda dokumela ngebiso player noma yini ngizangathatha le skill lesi yeah sithatha sadlala ngabamba lapho just like that sengidimela angisabambi nokubamba sengidimela sengene coach ngibambe business yami yakuhamba njani nokufuneka lokukenzakalani so is abahambi ushiye skill abahambi abahamba ngani so ngena register abahambi just like that mara ngithatha ama 3 days phela njengoba ngikhuluma within 2 minutes man but bona kuthatha isikhathi ukuthi we master le nguye lo muntu wakufunza from scratch yena singathi
ngathi kuyafana nokuhlaniphanyana because ngamaths bangikude esikoleni Yeah. ngabe ngimedlitsi mara bangikude Yeah. ngiphuma kona mbone Yeah. sometimes late ngilokubona nje athi lo ngathi nje lo ngomcabanga ukuthi ngaphuma phaca umuntu lo nothi lo njani yabona ngomcabanga ngabana sasa yabona yeah so beyangitshela ukuthi okay first of all balance njani ngabamba ngabona so balance so into so 12 size tape esikoleni imathletic tape ma plans nini ngimvele kwaba accurate konke kwaconzana kwangabe difficult sokumele bathi insimbi ngoba lula nakabhala something quotation lana nakawuthepa ngihamba naye excuse me nakaenda yini ngala nakaenda something ma deposit na bengakwazi ngimfundzisa ukuthi la so akakhona ukuvula bank account kwamele asebenzise yakami ala ngishayita yabona le clip ekhona yabo bafutsa kucishe konke balayini ukuthi okay kasitelo so coach so no charger square to charger so ngelayini lakhe so uyafuza so uyanqele ngale no asiqale phasi ka take us back from your childhood take us back mhlawumbe sizohlanganisa konke nokuhlakanipha kwakho lobala kwakho ukukhula kwakho khula ekhaya njani ufunze everything angifunze la qathulana ufunze eqathulana yeah suka ngaya eThandulwazi sengasuka ngaya Katsingo esere club ngasuka ngaya Sedmark okay ukhula nabani ekhaya ama siblings kuna chaya mana oledi umntwana ngithi ndombadane sengilandzela ngomunye umfana wena ukhula ngiwani first born ukhule yiwanda labanye bebakumanje bebakhona bavele seba after skhathi nje after skhathi mara ngikhuluma iwani senze ibhola yeah ngicabanga ngithama introduce to ibhola ngisenze ibhola ngifaka ibhola cala dlala ibhola ichase lambe lingaka so ngifana nabadzalo basimbani Deni before 10 umbani wehlala la nama 11 betrain Thandulwazi team yakhe ubani manje out there man like man atsele campaign yani basimbani asimdeni bebekena ama threats yeah bena mdeni asimdeni lokunye nohamba ngepolo le yeah deni angathi angithanza apply nyalo sowakhathile ama threats sowakhathile angithanza apply ngabe sekuhlele bo 15 minutes 10 minutes yakufaka wayekufaka igcineni akade kufaka wasikhathi umya asikhetha umuntu ofuna uphume la ngibida bamkhipha qo wena boyistrike oyini beke ngicela ngaba right wing convert ngaba strike sese vile kahle ngidla yonke position dlala ibhola nje bathongisa ama trial ko Joes bakutshela ukuthi inini bena lelithemba nje zama agcina ngitsaya ayindi lento time litsi support a big time yeah support a big time practice alakufuna ufunze ngiyafuna ufunze ngiyafuna udlala amala lokho bekungahluphi kudzala hlupha nyalo ngingahluphi ku phela uya esikoleni form 1 uya esikoleni share uniform disk selling over 5 bedli no indilo homework netwasha ndishi kuphela njalo shayini ala PlayStation udlala PlayStation udlala ibhora physical udlala na PlayStation boy sizodlala ngotungwangu lapha vele ibhora vele hlobo vele nhlobo ne noma naseklasini mabalona nje kuyidisk nje lapho yakho ne so se mawukhulu yabatshela ka uzona ufuna udlala idisk vele icareer yakho nje nabo yabo bazama ukubhala kuzola 7 kusala zola 7 babhalele izola 7 ukuthi mhlambe mebangiphutshude angibhekane show bakhe ngiphutshu ngihambe namuntu ushame trial next awukaze vele ufike ama trial ngaze and about rate over time in top 10 la bo 8 bachita yakela ngizokuthi ayakela bachita eish no that's painful so uyahamba uyacetha uyacomplete ugcineka grade 12 vele after grade 12 qhubeka ngalumnyama vele saloyekela vele isikolo mina ngibhizi ngesikolo busy ngalumnyama ngifunza abo grade 10 Shaskolo aluminium aluminium ilethela imali ibhora ilethela imali
Bola So sekukhohliwe. ecela Bola sekukhohliwe. Sokubhiza aluminium. Mm. Pusha aluminium. No scale ses aluminium zabe scale zami next. So ngiphetela ujam. Yabona. Ibi out nyana. Ngikhona etsele semathuli. Oh yaphusha na. Yeah, yaphusha ngeke. So it take you how many years ukuthi ubambele le skill? Ngikhona ukurecord. But usuma sokucitha isikole vele so ubona ukuthi asingayithetha bese ngikena ngisafunza isikole ngoba there was one time le aluthothi beyisipalela emathafeni naye beyisebenza lapho sikhona kusebenza ngama weekend yaqala sebenza icala kulekela isikole ngisha ngiyekela sipande ngisha ku grade 10 or 11 ngimama so yena lapha kuye seyekele Spani la besipana khona besipana lo ithi Spani ngale the same job yeah maye bese la part time nami ndazizwa ngikhona kuba available part time bahlahle besebenza weekends so okay weekends ngisesikoleni weekends during the day during the week ngisesikoleni yabona nasibuya nzamba amasebenza ukuthi ngemsebenzi nakude mara Friday showcase yako 7 Friday Saturday Sunday sako 7 5 keeper upwards Yeah. so kumbula yena nje time indoda ngiDecember kuna Melbourne papa bathi mafroshem uthi sitobona mfethu kazi nemali ngazeka belithi belithi 1.5 azangathemba cash content azangathemba bekela phambi ngisanza ukuthi ngisayino bebigcose emthandi azangathemba That's what I'm starting to share. Thathable. Awuyakela ukuthobola ukuthi bakubita. Ngabe siphelele ngibona ngale. Yeah, about yabona. Fine into something imali yakhe. Ne. Yeah. Yaphusha ngalena. Ayisi phela lapho yabona nawe endlini sabacela kucela imali kuwe. Ngoba la wathi uyasipana ngani. Awu bangicela kwami futhi kucela kucela bona ayikavala alawenze. Hayi phela Ngisaqhubeka. Awuzifisa livala kwa zona siyasipana. Lokuthanza imali yazi ukuthi Johnny House. Johnny House. Ishakala. Lokwenzawo. Ne. Yeah. Kude lo municipal wheel wasene ngaphandle kwe-aluminium. Khona. Sihamba namakhaya nesicela kwashat moto. Before ngale aluminium. Before aluminium. Manje leyo. Afike khalibani umuntu yokubuka. Abahlangene bava ukuboreka la. Bevala la shisi. Manje kambe ashaqenzana lokho kakusisayileyo. Hayi bese kubambe emakaya. Sishaya mara. Sometimes akuphethe. Ne. Sakuvala ubhizinisi sichubeke ngamabhola. Sofika aluminium vela ngizange cheat. Ne. Sala straight. So kuthatha isikhathi esinganani usala uphuma kule out usala demand? Kuthatha isikhathi. Hlini na out isikhathi esithi ne? Yeah, hlini. Nala uveyihlaba imali. Mala. Yeah. Yove. Azayibheme mali. Yebhema njani umuntu it's like Lokho kuwo everything kwendeka kuwo. Ngiyakini indakade ukuthi bacharge malini ukuthi ukhiphe imali. And mina ngizothenga so ufuna ukuba nemali cash. And yabona and ngiyamtshela sendoda la basendeni ku12 lelo 12 ebhek nasifuna yona wesihlaba steam yabona kuyotsa ngeke bafana saza kuthatha nje right ngeke bafana skippa baleni skippa 11 ngala ubiza akuphe something mina uphe something for transaction yabona share something ngifale imali pa ngikhomba ibalance le transfer ngifana savings nawe wendela ukuthi ufuna kuvula yakho ngisaving seceleni you know edubuka le laba sendiyo khona so savings kweceleni akaboni yabo so yapusha sewugcina uyafika usanyalo nonya sekufuna ngisalitimela kumbe awusime isikhathi sehamba yemathulu kumbe njani ngisakhona la sengicala kubona imali sengicala kwadi imali sofuna imali yomibe yakho nya sengicala kubona ukuthi la kunemali besides ukuthi la kunemali kuyonke ibe yami naye beyasaka bagreedy sacala kwadi so sonke sesicala kufunza sicala ukuthi yamnokha nawa akade uthi yamnokha so socala asiwala socala kubona ngathi yonke le mali mele ibe yakhe socala kubani so sayitshintsha nje so ufuna usinokha yabona socashe ubhuti wakhe sesibaningi nje sekumele sikhadane imali elingana ubhuti wakhe mara kuthine sasikhona kule industry hayi bona ukuthi hayi le nto leyo ayikho masuka ke sengeke ngijamba semdenje naye yenda the very same thing yeah yenda the very same thing khuluma customers baya bathengisa khona insini
sabambisana sasipana You keep it insimbi lapha esipanini. bakhiphe utshontsha ama-customer ngala esipanini umuntu sengicela kuthenga aluminium kumbe ne-contract sengicela aluminium okay mayindlela ngibani abantu ngi-art kuya ngabafana bamandela nayo yadifaka Ngeprice so lapho sengicela isikole ngisasipana and mina kumele yena weekends sikhona kusebenza ngihleli mara lapho sipana singazathi during the day ngihleli ngoba yini uphethe nama-customer. ngiphethele ama-customer Yakulimit. yangilimit lento so kwayenzakalani khona amajida lematiko engisendani nawo naye lenye isebenza le-6 isebenza le-6 bathi welcome Okay. La ishishile cishe ngiyakubona ngale. yeah besende PG senayi out yashona le bathi mabuzi Okay. besende bonga le PG ngithi emadoda mina yabona ngisende na weekend during borekile ngiyabona senza ngini nemsebenzi ngisebenza athi awasabi stop plug plug first contract time PG 2018 So sebenza ne-PG. PG yeah PG Usebenza khona phakathi ngube. yeah phakathi PG aluminium angine PG glass PG aluminium ngiyathi. ingale le food packaging Okay. ngale industrial ingala Okay. sala so ngasebenza weekends asenda weekends senza resign so leya so full time ngophe emakhaya Senzo la se1. leyo so Oh bensipana nonke. yeah Okay. so sesasebenza weekends yena so vela weekend la siyamshale Which during the week akaspana. just special span ish Yeah. Span and hambe Spana isikhathi singanani khona lapha? span 2 years span 2 years tshela mlunguzane sengifuna imali hayi lapho sengiyajuka sengikhathi cha kungapheli inyanga sengiyajuka sengikhathi sensamshini Khathayi yona lensimbi. yeah vele sengimsebenzi wami specific la sengifuna imali ngibene Ufuna uziba ede imali investment. because phela phanga general ngabule inkingi etsila nkosi avoid ini hlale emakhaya during ngoba ngisela weekend yeah fika lena ngona mali ngivika ngona 2.2 kumbe 2 something yeah Every week. Monday to Friday. ngefortnight I mean Fortnight. yeah 2 point something nginyanga kwenda 4.8 angana nkingi couple basakutsengela kudla sendayi ngathana position ini yeah okay khambe qale nami sengifuna imali so impela ngiyawani and during ngasebenza nemajita phela shaya imali Weekend by the way. weekend yeah lo ngifuna imali lo ngayilena le qale vele sibe nematlash singasabisani mlungu phume ngiyi-3 class khona icompany wayi-3 but ngiyi-3 class fike ngithi ngicela umsebenzi bathi wadini bathi okay nankingi stop for 9 ngilele ngisipani sicabana nalo network lapha phume ngihambe ngaboma bekuyi-Thursday phume ngihambe nokutsonga phele ngicabanga the next day batshele i-arts ukuthi indoda ngalo muntu abuye emsebenzini ngibuye silungise nalaba Maye balungisa ba-edele imali kumbe njani? so 8 lokuya kumfela wasa-3 futhi I told bela stokhuluma Mlungu naye. it's okay ufuna mali uyithola mali ngithola imali lesonga ngifuna 5,000 phela konke ayotho tsinkari ngidikika angithola ama-customer weekends asipana ngipushe 72 years ngiva ngibhoreka ngingahlala endleleni isikhathi ngiyabhoreka kupheli ngivandele imali ngayobashaka bali Because uneskin so uneskin. yeah lapho sohola uma 6,000 yeah 6,000 yeah khona le 6,000 push angibashela ukuthi athi imali athi ukufakela yena ayithama ngala juice ukuthi hello asangijuse it's njalo yeah Saturday is holy. Go back. Awukavalelisi nalapha. Kufanelisi. Yahamba just like that. But just like that. Bakufonela. Bakufonela sawo ukuthi sipanini. Ngikufonela. Yebamba for 0 thola izangu ukubona so lekalani. Ngithaye ngisabambekile. Yabona kuphela iviki. Akusabambe.
babutshela ukuthi 12 So uthole isipani Uthole esincane. isipani. Same setidla uma job. 12 yeah setidla uma 12 lapho basinika imoto belungu bathi milana imoto Petrol card, everything. petrol No. petrol lesi company besona bathi Jarity nilithanglayo le diesel asitheli petrol Yeah. nilithanglayo idoko fola ukuthela petrol konke sokumnandi nangalana Uhlala truck yethu sponsor to sila silver bathi silver team Yeah. flat yethu bafrentele flat first month basibhadala konke Yeah. sala naila i-workshop Yeah. so Just like that. Nidlo uthenga kudla nje kuphela. Bandrentele for isikhathi esingakanani le? 1 month After lokho ufuna nidibone. dibona yeah Eish. sahlala 2 months Mm. sedenza tanto Mm. sashale sambele elokishini Yeah, ngihlala phakathi lokishini. sahamba sahlala emamas Mamelodi Yeah. Yeah, Mamelodi. yeah sabhore asambe sohlalela amafiyasi sahlala ngapha kubhoreka ngisongihamba ekhaya Usuhle usenesikhathi esingakanani lapho senginawo 7 months le? yeah So ulibambele 12. So uthengile ikari. kari ngihambe la senginekari mina Oh, ngalo 5,000 6,000 kubamba le. ma-pistol bese ngifika le sengikhumbula ikari ngala ngikhumbule ngangaphi imoto okay nginayo everyday mara ngaze kufika Saturday Sunday uzona kari Nemoto le. mara usawuboni na-oledi Eish. semele ngikhanya Sikhuluma chile kutsima nje lapho uthi amajita mina ngiyanjini. amajita ngawabeka eSouth Africa ngibuyele ekhaya South Africa blessing ashova ngibuya ngala sengindiplan emsebenzini ngala ngifika la sebenza i-outfit ngirenile emlungu athi ngirenile athi Kayitoli excuse me ufuna malini ngathi mina athi mina ngihola imali engaka irating yakhe sejobek ngala ifana athi ndoda nika 5.5 Eish. From 12. yeah Yes. funa kube khanda to a pitch job thatha lapho sola every week Ngala. yeah la kule company sola every week Malini every week. malini yebo ngibula ngakhona imali angazi ukuthi ngihola malini ngihola 1000 ngihola 900 ko 700 nala yalova emsebenzini nje bengitendela phela kaphaleka yabo ukuthi ngayekela Mara from 12 to 5.5 ile difference ingakhulu. iningi but ngala so nema-customer ngale ukuthi ama-customer ukuthi emshini Oh yeah. vele udepende kwe-12 ngala besitshontsha scrap sosikalise epitori sikosha scrap sosikalise ude ama-customer yathi every weekend mhlawumbe nomzulu othatha kuruba Imali. besebenza mnanza ujambe isipana ka-Ford sipana ka-Ford ngangena nge-fortnight ngibamba uma-18 ngathenga Mercedes branding ngathi sisakudebe July sahlanya kakhulu ayashiya yabedwa mnandi sakutshela ngisebenza laphana lapho company ngangosipendini esikhathi esithe ngasuka ngaya ku Y3 la ubusabona khona kuqala le company Y3 okay okunzinzile ngifika laphana bathi hayi Tony ngiya7 lo company lo akayathi lo vela 4 lo sikhathi bathola ijob la engine garage 1 bathi bangilala abelungu balivele singavani lokho kusebenza icashalana mara mlungu straight bezivani icashalana labangekho itenda amaboss ngifika namasikhathini isikhathini yabo sikhathini ngitshela umnumzana selini ukuthi lo apply ade ngihloniphe icathinga lapha nje ngani afika nekari nyelanga akatheni leqala lapho ngihloniphe anofana qala that's dithethe ngifaka sheets nehlazi bathi 8mm eldeck plan balibala pe garage bila like sunproof nyama yeah sunproof nyama bathi ulifaka la khamba ngakho majita ngathi 6 Friday la bahlala ngelof sathi kulele kubheke etulo funa ekhaya ngiyibamba ngizethwe hello khona Tony ngithi ya ngothi use toilet ngithi ya mzala engila toilet but hey yathi thol sebendimlingi la utsaka nankingi ya bukela manje ngicela utela tokhona ngithi mina mnumzane manje ngilapho ngoba usenyanyalo futhi bangithola utsaka nankingi
phume nangiphuma ngowa-check-a amajita sengabrekela phela a-check-a afale lihlaza sebathatha mina ngisasebenza naye bathola ulofile ucacudala uthola kusasebenzi lani bile kusasebenzi la egcine lani umbona sasebenza futhi fuck them bayamosha hayimushi abantu laba ngakhomba i-respect basicelela siyakhe lo company sicashela naye bamcashile bewayi-3 basebenza abambe inyumona ke abambe inyumona lungu angimisi angatimela vele sakhona sapafela plan khathi ngicela uba grand ngithi ngiyabuyela esipanini lungu uthi next baba usu-grand ngokhona kuphamisa class lokhona hayi sizofonela sokushaya ngerekadi shaya record hlala emakhaya ngala ma-pitch job sekude hayi imali awunayo calafo sengijimile jima nokuchita jima impora jima sengigoce mdenja hamba umdenja wona ngimtsabuye ndoda yathi ngisekhaya sesiphushe I think it's 2024 February angifonela lo ngasayi-3 futhi lo wacosha lo akangicoshi ummisile sayitholi umisile mara kude imali kude imali iphuma sayitholi ngithubuye ngiye vele le ngiqhubeka ngisipana kusukela inkinga futhi imali sena imali nginyama ni7 kambe kuyaseve sekhumbule so.2 sokuphula imali esitobona ukuthi umsebenzi yathi baningi njani bantu bafuna umsebenzi baningi njani athi baningi ngicabona manje asikhombele abantu bamangandulana basayi-3 bathi yabona baningi bantu likhombe ama-service sithule sitretnisheka vele silalise 9 out shothi ngisipanayo le leyo beyisebenza besebenza efedini awuthi ithi endoda efedini bafuna umuntu lotoyenda ngafastera manje mina ngikwadi ngiyilo umsebenzi khuluma leli hasa la so uthini wena ithi hayi well aswipe mina plan le batshela ukuthi ungalizi swipe alidile nangisafunda leyo kwadi kende le thing ngahamba bafana ngihlanganisela nomuntu ngikamtshela ukuthi abuye nomuntu ngimbambe ithi so athi akunankinga vele ngala ngibatshela etezini ethi well sasa i-Friday angikhona ukuthi osendeni nakuya kadokotela uthi awumusha kunankinga phathi incwadi kadokotela showcase ngihole ngale nongifika Friday bathi sifuna umuntu owabhizi ngafastera wathi ngahlahlane ngithi ngatikonga bathi angeke ngithi ngifuna kahle bathi cela kubona i-CV or something i-CV yamnani ngithi i-CV angazi ngabhasi bathi lo mlungu abe amazed then okay buyangale imali nedi imali yami ngikhuluma lapha bangeba imali bengcono ngala bathi okay imali sizokunyesa thanking same time angazi ngijike but same time sicela ucala isebenzi thole kwathuma fastera ngishaya bayibona hlale phansi hlale ngafoni qhubeke vele ngale ngalapho ngisemonth end ngale bangifonela bathi ndoda uyabuya kanti hayi man mina ngisabuya ngijole umsebenzi mina ngathi ndoda manje ngizawangakabuyi sabuya sahlala phansi sakhuluma ngitshatha ufuna imali akushaya ukufuna imali bathi hayi man beyajuice ukukhuluma bathi hayi sabuya ngikhona khona sebenza right and ngala abasigadi ngicatha span sakho nespan sakho lesithide specific ngicatha lokho ucethile leyo shabonga ngiloba ngathi ukapa windscreen yemoto ikapa shalo side mirror kwemoto yakushaya bathi tail bina uyakwenda bathi nini uyakwenda manje yabona lapha ngemsebenzi uzibona namhla wena lokucethile wena nele ngibhizi amawindi bathi le mawindi ngibhizi amawindi kude lokho ngasokuthi sesport ngala yahlupha i-transport ukuthi ubuye ekhaya bekushayise ngashayisa le ngabo-7 ubuya ngala way drive ufika ngo-9 ngibele ibhasi ngo-7 le ngayafika ngo-9 10
ebusuku ebusuku yeah asas hamba konke udinga ukuvela ncane manje ngala noma ubeyalethu uyehlala nesport very fast hayi advantage ngala baphuma 8 foot Friday ngala Monday to Friday phuma late ngizozela ngala ngaphusha ngala phusha sona ngiyangipusha khona business bambele ngaphisha oh nenya solo usipana khona alo asoyitre kumfonela nje ngasekutsana bekufuna uzofuna ungeback ngene sofuna to manage workshop yakhe awu sefuna decision yana and ukunike offer le grand ngentaba hayi yakhala ngentaba udlanga la ikhuluma nje bona ngale so manager phela bathani akafuni angifuni vele mina Nale transport ngala customer ikara unayo wena ikari nginayo ngikhulumela ukuthi ngihamba ikari yami it's gonna be too much ne nangitsanzi ku okay njanya ngokhuluma ngekari so yabona kahle kahle must one foot more work nale ngcondo ya khona kucabanga le so inanyalo solo uyadipushela futhi why manje why you start ukuvula yakho ishop iflop one manje bamnyama bathembile ayibona imali uthathe ngapha umuntu okuthi lokubhadala 15 isengusaza sasa sengu yabona at the end kumele khawuthe ukuthi nawe kumele udle noma accounts kuningi nje yabona arasaba kwi-risk vele hayi then maybe after skhathi maybe sekunemali kahle ukuthi yabona ngahlala nyawo bangibhadala ngizapha but bawanya so nyalo udila uyathi 7 phindwe 7 la yeah kujabuju ne la ukhona grant yeah so isikhathi singana khona none uneminyaka yeah nyalo bambelelile kunayo yonke le misebenzi emile yonke lomsebenzi la always bayekela la cishe ngayekela ne cishe ngayekela so udila nge-aluminium ne-glass kuphela yayifakwe yakho from scratch yeah so bakuthola njani bantu bamba la Facebook Tony the Hustler Instagram Tony the Hustler TikTok Tony the Hustler and WhatsApp number 07927057773 so wena bakuthola only on weekends kuphela nakhona benda imisi ukuthi ngilove ukufana kumina ngespanini angiyabiza job ngishasha ubusubonga fika lena ngibenze wami yakhona kulala yakhona so but okay kude umloto ngishathi okwacethe umsebenzi nami ngicethile ngangala ngiphusha umsebenzi wami so kude wena abantu losebenza nabo weekend kumbe bathola umsebenzi zini khona ngispanani achama Moses enhla Spain yena ispanali right river afort la ngifuna khona ispanani le out le yakufaka ngala yafaka liyakufaka lo msebenzi kunye akusiya mara cishe vele bangani so what's your biggest check so sebacala kuyihustlela wena ukuthi ngayishaya yashawutse yakusangithini I lost count but I would say every angisebenza short lendlu ikhulu ngisebenza njalo qale ngama frame seta ngima wheel seta ngitival shothi every week singa 10 every week 10 undweni ngapha lapho see 2 ngwena le out le out usinikele lo 10 ngilele nisebenzela yona lo nyatwa le ndlu ngicela ukuphuma lesa hamba sosebenza so nyalo soluhlala ekhaya ngicela mhlawumbe ngizosi le niche le yawo kona le ngipostile le yayo ngicabangile le out sengaphuma ngedlaleni ngahlala izoyi ngakhe indlu yami dream house uthi yabona ngipost up you common like one kumfanele umbona ukuthi lapha ngisasebenza ngisengimachuze so ngilosebenela umuntu wabaleka ngasemthuni ngazi ngendlela esibakhe captureisha ngayo lapha maybe sengalethe insimbi ngime bangifuna deposit ngojuba ngifike le senten time ukuthi hayi that
nasifana kusendela WhatsApp ngiyak-update ukuthi la company and I make sure ukuthi after ngithola izinto yakho ngicetha siyakushuthela sona waconvince kuphelile sekumele ukhahlele obvious sengishaya imali encane ukuthi noma bethu umuntu acedzise cishe yabona so unemishini wena kuwendlini machine okay almost unayo into way usabe uqala ibhizinisi yawo nangu usidona uyaphusha bathi ngibani konje wasewani machida yaphusha but bale ma side business abo na ne truck ne staff yabona so sasaba the risk mina ngoba ngibona abantwana kuphela ey'lele ngani yabona ngihlezi nganginemaroom something kumini 100,000 hleli eakhawuntini ukuthi noma ngingavuma ngihlale ngimothele njani wanje anya lokusamile kusede client endlini last week ngisenkomas Unokuhlala vele isikhathi eside kungatholi umsebenzi. Not per se isikhathi eside nawe nje. Maybe uhlale 2 inyanga ngicetse mara 2 to 3 yabo. 3 weeks So what's your wish, my brother? This Spanish child. My wish mina ukuthi akahle wish yami ukuthi ngiconvert ngibe to construction in aluminium. Beke bambile ukuthi lapho ukuthi maybe sengingamla yami yabona. Ngiyamsebenzi ngiyakha bama aluminium. Ufuna kuyenza wakhe vele from scratch yeah ukhona ngale construction ngifuna ngigame mara ngisayide plug ukuthi uto ngathi nje umuntu onemali ebilo lode umuntu la manager yabo sathi ndoda uhamba so ngibukele la bayinda kahle because naleliso nginalo ukujatsa la asele so because uchekisa ukuthi asele so umuntu la so I think we could ngoba nokuthi anginaso certificate but site management cishe ngisho ukuthi ngikude ngakazi ngabayangiyo ngakazi just lo ngithemba that I got by site manager also vele qala lapho ungathi it's okay indlu yakho ngathena usebenze 100 because major ngitheni yathi 11 yathi no checks it just projects that's it so kumatimba lohlangabetana nawo lapho le Spanish China sona Matim. Ngoma customer ukuthi angabhadala on time. Ukucela ama discount. Nanfuthi. Abaleko. Mara ngabhaya. Ngabhaya. Mara utsabhaya ukuthi angasikhona kusebenza ebhaya vele impilo njalo kuningi mara kuyapusheka kuyasifanele ngiyakuva my brother lokusele linto singakubuka kuwe 26 sekaphela so yini usiphathele kona loku different nami ngiyatanimiza ngasikhathi mina amazing lo msebenzi leni wendayo mali le things but ngibona ngathi awuthi market kahle lapha ku TikTok yakho ngoba le misebenzi uyibala ngakhona ngibona ngathi awu market kahle le nayo ucala enyalo le TikTok masikutsala last year so why when the post anyana yakho nje uhlale uyipusha almost every week post anyana yakho details yakho la usebenzela khona nako konke office hours utholakala ngawo nako konke ngifuna sesipale ngaphambi before sengiyasho nje ukuthi yabo because yonke noma market almost every day ifika la ifika khona because mina attract meeting ish so man ngibona le moto usibane moto lengathi ngifanise le maroon MP hayi mina ngasinyathi lo message ngala indazi njalo yabona lo lesekhansi ngena lapho le piece ngicala ucheck ukuthi ya understand that but hayi man nomsebenzi mncane man mhlawumbe umuntu akekho local kumbe njani so angikhona understand that because yonke into vele without market too much is nothing because yonke into kuba consistent every time every day ngasikhathi angiseloko Spanish maybe nyalo kusespanini ngiyasebenza somewhere ungashuthi mara ngenda ngisho ngiyashuthi yabona
khohlelo ukuposta kumbe yasebenza khona lokuba best of phone. Yeah, no, you understand. Because umuntu ufuna kubona mawukhatha isikhathi so busy yabona nje lamaclipnyana uyathatha uyafaka. Yeah, lokho process because phela yana to job. Sena ukuthi nakushaya down. Nakushaya quality. Yeah, let's say ngisho ukuthi mhlambe lesinye isikhathi uthola mhlambe yathi 7 usekhaya umuntu uyakushutha 1 2 nyaka 30 seconds njalo njalo yabona lento le create ukuthi oh lento yento ngulomuntu because lo muntu ucaba ukuthi middle man. Yeah. That's serious umuntu middle man. Yeah, don't durel because middle man uyogcina shaya imali yakhe ushangana ngamali. Yeah. So if bakubona vele uyendele umuntu uyaba attracted vele abe lo understand. Kuba njalo nami bengaphusha ngalabo but nawe ubona if ngabone lo i-pamphlet uyishutha kulehlala ikhona nami mangena mhlawumbe podcast ngiyakufakela ngalana advertisement nami ngifaka TikTok yami nalomunye njalo iyaphusha lento igcina ifika la ifika khona that's why igcineleke nawo mara ngisamba ukuthi lokutala kuyenda ukuthi itofike nami sipane ngasakhona lo senze because nami lento ngiyenda ukuthi ilula nami ngisaphusha nami samateam yabona ngisaphusha is running for 4 years but ngihlala ngimakhetha every day but the more ngihlala ngenta something the more ifika somewhere njalo nomunye kwa-attractive ukuthi ngibone isibani lapha nami ngifuna kuye nami ngibone isibani lapha nami ngifuna kuye understand lento le kungiloyo so mina into ngikunayo ngithask ukuthi phusha le nto yakho kakhulu ama-pictures namaclipnyana and everything utobona into ofika la itofika no, shut up, my brother. I'm going to call Skatsako. Wakhansela siqoqolisa kusikole ukuthi ngathi nihamba somewhere wena wathi hayi no you should podcast. Yeah, no ngibonga kakhulu my brother. Wow. Sharp. Oh, la.